Hire jingken de jong kamen sim jong ang wan habat ya men midrung apoy rumang nadu kamen sim ngada mot shisha ombang akular nengakan rumah wan haki loki jolu ngaya tu kanang dalor jong ki baik mat sawe kim tabang atu pilane emban bediang yang ang kika mahade ngalong upat syah ladang akong kasboruan ng soto baklaan na marapi ngawan pasno kumbang aday rang terwah unang pawi blabu day maunong panlong halay singkong banyadon lay jong ijong dalabiang kapor halay jong isamoy siya ingikyaw itaw baro-baro ingin yapoy makiban riyang ikiban sumar hang diasla kaperday digmig baba ya jingmutin perkatilam siya jengay kadur jong pika paula dum ne syay tong mapki Hajing im jonga ngakloy ban kid ya kakia kasion ngalong jong ki baro shi junam ai ngalong jong ki shi junam kire jingken de jong kamen sim jongang wan habat ya men midrung apoy rumang nadu kamen sim ngada mut shisha ombang akular nengakan rumah wan haki loki jolu ngaya tu kanang dalor jong ki baik mat sawe kim tabang atu pilane emban bediang yang ang kika mahade ngalong upat syah Kirong ka perteng ngam don hapi ban terwa ngam laban tabiak man jong pidak siar lupa akish kor jong pi mentang awan ban pensau ya jing ita bajur kum ki klur bom lanyau ya jing shitom na mar jong pi ngan sha an yai minun ngatrai shitom kan bangala jing kan ju baharu kom ngalong balakre kilenti bas niulung kitem ngan mare ya jing bujin perkat tilam sejngai kadur jong pi ka paula dum ne shai tong apki Hajing im jonga ngakloy ban kid ya kakia kasion ngalong jong ki baro shi junam ai ngalong jong ki shi junam kikti jong pi ai ngan ban naru mentanggas ngin ye ai rengkan